Timu ya mashomera ga senior agaruza kweta mu Emizaano ya Unsa Fresh Diary Games nizitandika okiko muri Mbarara erizuba na nyencha kare ahari Intare School kandi Emizaano yo kuba netandika kuzanwa urwo kubanza. Echange cha Ankole kwetebeekanisiza mpakezi kizwe kirwe timu zimushema girls bone consil ya Kasinga che Intare School Shuku Vocational Secondary School Mbarara High School Mary High School Sacred Heart Mushanga Nyabare SS nezindi kandi twahika omunkambi zimwe aho twashanga nibatendekwa oguru kushembayo. Abazana hamwe n'abatendeki babo bayereka ko kwetebeekanisiza kurungi. Group A batiremu no group nungi ekyamazime ine team zinamani utireho nka Sentinel ba champions ba Uganda na East Africa konka handi turije timu yitu timu boni tugitekatekirege kurungi munonga tweshema girls kwetebeekanisiza munonga ahaweze mpaka ezo nza kutandika mu group yitu twine mukawempe Panyandori Moroto High Bishop Maraka Buhove konga kashema girls nka champions ba Ankole kugira ngo turi home kwetebeekanisiza munonga nawe na timu yanje kwetebeekanisiza kuzarengo gwa nationals competinga turi kuzeho kujya participating inga tuziyo turebe nko kabandi bari kuzana kiyo tuzayo kujya tubase kusinga tubase kuhangure chikopo kubogu no murundi gwa kabiri turi kuzana national level shemerere munonga tiyo kutinire kona akwa ubwo muzaro tugumazemo ubwire bwinji oburo turi presentingira nationals bwinji so tine kutina kona muzano guje gora ariko turabuzana. Emizaano ejermu omupira gw'abishi rugby basketball hockey badminton table tennis hamwe na tennis neja kandi kubana yerekwa aha TV West okumara esande yona gasha kwa Alozias byamukama.